attention TV. Mema obi bia akọ aba. Ai, just a trending story video be koso was social media no so. Ai, titri ene TikTok. Ai, efa nurse ni baby a say wama obi ahwere ne nkwan ya. Na video ni mu no, ai oba ne girl ne maame say ekọ asori eho ena okọ okura say ne ba ne picture ena odekoye. We na sofu no hu picture no say amen. Picture ya odi aba ha ide enya wo bai enya akwantu ena ope. Sanso na enya edwuma ena ope. O say papa ai. O say oba no watu na namo ewonsire. O say papa no kre. Chese papa no e kan nsem ni na chese prophecy a ohu efa ababawa no. O kan ni na ama maame na agitum say ane e ampa. And say dodo na enhwe video ni embas maame bom kakra ansa na ai attention TV the video no atoso amam. Nini na say ababa we adare ai ekọ hospital. Na hospital na okoye no. Nurse ni na mo hwe no chese. Ase me hu a word kra me de be explain ama no. Na we hwe ne kakra na amu jojo ge no. Obi a oyare a other hospital mu o chese oxygen si no so kra na ye be yi no. Na aka say yekotwa no scan. Yekoye ni se enti nurse ba ko e ba se obefa no akọ na amakotwa scan emra na oxygen esi no so na na ma me tire mu se oh meba no se na de oxygen esi no so enti eye kakra nurse ni nso dabi enya de be ye ma me fa no nko na ma me se ne odo ne be kọ de na ma me nso me ba ni mu na me fa no nko asi o dabi mi ame de ne be kọ chese ma me ne ka wo ya na nurse ni e de esi ha o ka wo ya na nurse ni e de esi ha eno ena afei chese call different word mu a chese am so mpotwa scan no am call so ana chese asa ababa we otwa hwe tempara na ne mame edi mirika chese ne dofo an na koma so ade 9 months ni sende enya adeketwa odi mirika ekoso ne banimu an chese ena yede no kwato word for Friday oxygen esi no so mame no so oto hot oni baby a nurse di efri ye odi mirika aye nurse foforo odi mirika ebe 2 oxygen efri ne bana no kire se o se on ma girl no enfa oxygen ensi no so na ga yusu so de tem se mesra fesimesu ene fesimesu no natum ade atoma me yeni ena me ne mo ekase ababa we atwena na mo ebonse na so hospital ni di ni de maame na ambo ankire asorefo abusuanfo mama yentie maame na erumasembra odo eya abrehon na so se mehye omo hwe yina den ai obi wo ho a ensuo kakra ebebe mama no na so ai mehye mesre so be hye oho den na wetie maame na enumasem mama girl we was for prince nice girl ba wonim de me hu se abaya we me ka mo rebe ho abaya we obi atwa ponche ti ene ode ahye fom ene wadwini moja nagu enti abaya yo ya okura me amuhu ne fefefe na nya aware ene ode bepe enye akwantu no ode bepe abaya mi hu no iwawu mama abaya iwe mpacho wawu yes sir. Prophesy that. Bon sema no abomuye. Tina program ye was all my when ye dey. Ebre no. I was say enkofo bi adi nkwase asema che. Emana so say they should encounter the wrath of God. Amen. If you are not vocal, you will die local. Jesus. Am I communicating? Yes, Lord. Dia na ye no awuye. Monday. Menene kototo nneoma ye de be kokosra ne sister no drive February no. Ye kototo nneoma ye de be kokosra ne sister nti ye be du fie no. No so na ni so chim na me so rest. Ne sister ne wo he? Ne sister no wo school. Bachoy. Nti ye buy no o se na ni so sa no. Ade che na me so o ma ye nko check up. Ti ye kwa no mo se oni moja. Na ni moja do 7. But doctor ne hwe no si o enye bibia moja no ne yeku aponche ti o me kire mo honhom ade o ye twa aponche ti na aponche ni hu moja
egu fom a oko hospital ye beka so wo moja there be ye practical oko hospital ye beka so wo moja there be and papa before say o kasa no kasa o hu say ponche no ye drain ni moja no ti ye de no kwae no na doctor no kura ka chenso moja no ba bi a level wo no obetuma akofie nti o ma ne totima say onkonom nti okwae ye kodu fie eye Tuesday Wednesday anopa and omo frɛ me sɛ ɔsi ontumi nsi mfim paso na me sɛ obi a sesi aye nam no ti me rahye ne de ne kɔ hospital ti ekodu hospital no omo bɛhwɛ no na omo sɛ ne oxygen no wɔ fam ti omo ma no oxygen ya Thursday 1 o'clock and ye oxygen ti no no a na bibia Friday and a doctor bɛhwɛ no anopa bɛ sɛ 7 and a doctor so ne hu ye nti obeyi no ne ye de na akofie nti ye wo wa na nurse bi bai say obefa no na wakoye scan ama no e na me ba ne ka chen so ontumi nko na bibi shake ne kakra bia na ote se wa bre e na nurse ni so me do be kwa basisi ya nti bisa sante nurse mi ndi wachi ya na so o da bi tenase na me de ne be kwa basisi ya o de ne fi be bia ye wo be se fi ya be pem ana nurse ni san be ka chen se bibi ye me ba nti me kwa no no mu awrahye na hyedan bi mu na me bi so no ohome a enye bi so mo say oxygen no we mo mu tu mi ka ko ward ko for oxygen ne bai no mo di be si ni so ti o mo de oxygen ni si ni so no start so ohome ye kakra ade ne ye say sini ye mi hu an say na si bi abo awura de ni mu no watu oxygen no ti o tu no me ba ni peja ni mu no so ni mu it go so ni mu no na me ka de na say fa si ni so o say wawu ambisa obi a wawu akọ home ana ese na misi ye no mo pia me nurse fo piensa pia misi a wonte no mo lock down no nti mi gina ni mo hotwe se o ba na mo abie na makọhwe no ya mi hu ane so mo de ni twam se wawu ene abusuafo nsama mama na ekan ni na eno no aha eye attention tv mesre so be like video no na wa subscribe I mi abe ono so na ndi kunen ohia na wa share video no throw adwen to comment section ho midi edi Fatima makram